Before Rome. Mbere ya Roma. Before Babylon. Mbere ya Babylon ubwo n'ubwami bukomeye bwagiye bubaho ubwami bwa Roma bwayoboye isi ubwami bwa Babylon bwayoboye isi mbere y'ubwo bwami bukomakomeye muzi. Before the pyramids. Mbere y'uko za piramide zubakwa mu Misiri. There was Kandak. Habaga ubwami bwitwaga Kandak. Imyaka 2600 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. The first self-governing people on earth. Nibo bantu ba mbere bo muri ubwo bwami babashije kubaho biyobora kwa kunda abantu biyobora nyine bari hamwe bakavuga ati dufite ubuyobozi amategeko gutya na gutya nibo bantu ba mbere babanje kubaho biyobora bafite amategeko abagenga. Kandak was a center of power and enlightenment. Ndetse Kandak yari ahantu hari ubumenyi buhambaye cyane ku isi ndetse hari n'ibintu by'ubwenge abantu bishyira bakizana. For centuries they thrived. Amaze ibinyejana byinshi abo bantu babayeho neza ndetse bahagaze neza ubwami bwabo bubiga busugira busagamba. Byarabaye. But then hanyuma King Akton. Umwami Akton amaze kuza. Bari cyabaye. Obsessed with dark magic. Kubera ko yakundaga imbaraga z'umwijima. Was to forge the crown. Yarafite gahunda yo gukora ikamba ryitwaga Sabak. Ikamba ryitwa Sabak yararikoze. If infused with the powers of the 6 demons of the iyo wakoreshaga iryo kamba ryambaye amadayimoni atandatu akomeye ku isi yakwinjiragamo. The crown he needed Eternium. Ariko kugira ngo iryo kamba ryuzura cyane yitwaga Eternium. In Kandak. Cyari iryo buye rihambaye cyane ryabaga mu bwami bwaki bwa Kandak. And forced them to dig. Yashatse abacakara batira ati mucukure mpaka mubonye iryo buye rya Eternium. Cyamfasha kugira ngo nkurura abadayimoni baze muri rya kamba. Ibuye hari uwaricukuye rigwaho. Umwami yamutumye. Tore nibi. Eternium. Cyabuye umwami yarakeneye ikamba rye ryuzuri rizana amadayimoni abacakara bari benshi. Eternium irabonetse we. Eternium. Biye bararibonye. Gitwe Eternium. Robe musauri cukuye basha kuri mwambura. Kandak was teetering on the brink. Kandak bwari ubwami abantu bose bahuzagurika. Umwana aje gutabara mumureke. Was a hero. Icyo bari bakeneye abaturage ni intwari. Umwanzi wacu turamuzi. Gute duhangana hagati yacu? Twigendere. Mwese muri abakora ariko muri guhangana hagati. Bazaniye Eternium mu musirikare. Katurebe. Rebe. Nibuye. Cyuma. Umwami aragushimiye kubera serivisi nziza umuhaye. Wese yicwa. Ndagira ngo ukurikire filime. Mwari muyitegereje. Nawe urashaka igihembo cy'umwami? Rebe. Oya umwana wanjye yemeye imbabazi z'umwami nta gihembo kindi akeneye. Turi buye ngiri. Wa mwana witeka nago nzahura hano ngo ngurinde. Nta mutekano nkeneye. Ndashaka kwibohora. Dushize hamwe nk'abacakara umwami twamukuraho tukayobora. Ni benshi bagerageje gukuraho ubutegetsi bari mu bituro byabo. Bebe n'umwana nakana gato. Want to hold the hopes of the people. Hari umuntu bari bakeneye byibura ko yabazanira ibyiringiro muri bo. Even when all hope seems lost. Nubwo ibyiringiro byasaga nkaho nta bihari. Dufite intwari nyinshi. Ari kwishyura ukizana kwacu ntago byaguma ari inzozi. Umwana icyo cyo yakoze niki? Yaraje acapura musirikare ryabuye. Acisha mumufate we atwaye Eternium. Niba uyu mwami yarakene. Mwana tangira kwigira intwari avuze ati dufite intwari nyinshi. Umwami twamukure igihugu tukakiyobora. Mwana yaje kwigira intwari. Azana ryabuye umwami akeneye imbere y'abandi bacakara. Ibuye rya Eternium. Bose bakora ikimenyetso. Ukugumura abaturage. Bangisha ubutegetsi buriho. Umwana yakoze. King Akton yamenye amafuti yakozwe n'umwana. Arategeka ngo uwo mwana bamuzana hanwe. Umwana bamuzanye hano ushaka kugumura abaturage. Bari bazi ko bagiye gupfa bapfiriye kwishyura ukizana kwabo. Ariko babonye igitangaza umwana bagiye kumubaga umutwe umwana yarabuze. Bagiye kumubaga umutwe umwana yarabuze. Turahana umwana. Inama y'abakonikoni yarateranye bakaba barinzi bisi watoranishwe. Nugiye kongera isuka yishyira ku murongo. Uwo mwana bamuhaye imbaraga z'ibigirwamana bya kera. Imbaraga za meni za Aten. Shazam! Mwana ngo bamugize champion ugomba kurinda ubwami. Berese iryo kamba shayi kamba naryo ryari
ryamaze gukorwa cyagombaga kuzana abadayimoni uri fit When the chief arrived at the palace, ubwo champion yageraga mu ngoro y'ibwami aje guhangana n'umwami its demonic power. King Acton yari amaze kwambara rya kamba afite amadayimoni menshi muri we. In the ensuing battle, iyo ntambara yarabaye was destroyed. ariko irimbura ubwami. Was victorious. Champion niwe watsinze. Hid the crown of abakonikoni basigarana rya kamba hands of man. bararisha rya kamba rya Sabaki ngo atazagira umuntu umwe wongera kuribona. Again. Champion niwe baramubuze guhera uwo munsi. Turi myaka ya kera niho tuvuye ikaba kwereka kandi akakuri uyu munsi wa none. By international mercenaries. kandi akuye umunsi wa none yoboye n'abasirikare bakurwa bita intergang batatse kandi akituri ngiye kuri uyu munsi wa none. Open the back. Need a look inside. Ufungure n'inyuma turebemo indani we. Hano batangira gukura y'imbunda bari hano. Nabari kwinjira muri kandaka. Arakinguye. Just a bunch of old TVs. Harimo amateleviziyo twe dukora ibintu by'amashanyarazi nderike teki na amateleviziyo y'abakira nari ngiye gukora. Hafu hari icyana gihaza imvange ya mukecuru. Warusinguwe. Watch where you're going. You know that. Wacana yo umenya ahantu uri kwiruka ugana. You see me every day. Ariko buri munsi uramba. Hey, I tell you if it's got. Buri munsi ariko ngubwira ko ibyo bintu ukora utari byo. You're lying, mate. Subira ku murongo mwana. Mate. Je nago ndi mwana, nago ndi ishimi yawe. Kucyo ndakaza. Go on, piss off. Shishen. You are is a new Wozi icyo uricyo uri umuntu waje kutubangamira mu gihugu cyacu. Sent here to steal my country's natural icyo mwaje kwiba ni ubukungu bw'igihugu cyacu nta kindi cyabazanye. our heritage and make us wait in lines all day. Warangiza ugatondesha n'abantu umurongo bari mu gihugu cyabo warashigwa bagomba gufunga. Bagomba gufata. Sura murayibonye. Adriana ibintu ni so kumbitira wa mugore bari bakeneye yarari muri iyi modoka. Nerikete kwitwaye ngo akora amashanyarazi, akora amateleviziyo ni reparateur. Kandi akinagitekanye kuri twe. Reka tumanze tumenyeho rya kamba riri ibindi bize nyuma. Muri ya kamba cyacana kirabakurikira. Kore biki? Ndashaka ko tujyana. Aho tujyeni habi cyane. Ntago wabijyamo. Nanjye ndashaka kuba muri gukubita bagenga. Ndashaka kuba intwari. Yego. Jya mu rugo ukore Dave Gari nta kindi. Well, little man, you did good. Mwana mbwiye ngo najye mu rugo. Bakomeje inzira bari gushaka ikamba. Turi mu gihugu cyitwa Kandaka. Hashize imyaka myinshi tubonye ibyabaye muri ubu bwami. Witwa champion yarabuze wari urahaye imbaraga zibigirwamana yarazawe n'abakonikoni. Ndetse ari n'ikamba rya Sabak ngo abakonikoni bahise barihisha nta muntu uzanu biri kuri munsi wa none yarabari guhiga iryo kamba rya Sabak. Kamba rimaze imyaka ibihumbi n'ibihumbagize. Never get you a fortune on the black market. Ako kantu ugiye ugagurisha nyamara ushobora kubona amafaranga. Etenium. There's a little magic. Twereke majariko. Maji ntago ari uko zikora. I thought Intergang seized all the old relics. Ikigaragara Intergang ibintu byose bifite agaciro barabyikubiye. Grandmother gave it to me. Akaga kufe nambaye inyugukuro kamaye. It's a family heirloom. Nyine ni kakantu nyine famille igenda isigira nawe ugasigiwe n'uyu nawe ukagasigira abandi. Cool story. Mbega inkuru. Urebe ngo bagiye gushaka. Inherited was a sweater. Ngiye mu rugo icyo bandaze ni umupira w'imbeho. You know, some women like a bald spot. Bagusigiye n'iki kimodoka ariko yabaga mu Rwanda. Bano n'abantu bari niho yabaga ubwami bwa Kandaka uyu munsi wano niyo turiho. The inscriptions we found are clear. Ibipapuro n'inyandiko zirano birasobanutse. There is something inside. Ndetse biragaragaza ko aho tugiye ari imbere muri uriya musozi ariho hari ikamba tugiye Rebe. Men were given the gift of magic. Ikiremwa muntu cyahawe imbaraga za maji. Ariko imitima yabo yaje kuganzwa iraririmbira kimeze neza. Bandi bagiye gushaka ikamba rya Sabak. Kirana abona umurambo. Samir upfuye ni Samir uriya wari ugiye gushaka Ishimayeli. Samir What happened? Samir bigenze bite? I can't hear you. What are you saying? Ajamaje. Rebe. Turn back. Hindukira. Ishimayeli. Mugenzi we. What it says, no? Yes. Where is Samir? Samir ari he? Claustrophobic. Claustrophobic. Arwaye nyine claustrophobic ni indwara nyine umuntu abafite cyangwa se ubwoba ku buryo ari ahantu hasa nk'afungiranye nk'aha mu buvumo hagira ubwoba ashobora no gufata agiye gufata akayaga hanze ibyo bapimpi ntabyo bazi bakomeza imbere hari abantu batakwinjira mu buvumo bavuga ati umupfiriyemo meze umwuka itamera nabi cyane agasohoka kujya no babonye igituro filime
ahantu ikamba ribitse ni mu kirere ararisaba ibaza ikamba ribitse mu kirere we nta hantu rifashe kugira ngo umenye kuko ririmo amadayimoni. Umugore ararifata kuri bari byari byanditseho bisa nk'ibigize ku arabanza ikamba rikenyereraho tarajya kure bamufasha birarangiye. Mereza iryo kamba adirukanga bamukura iki hey fire we murekera umutarasi kamba umugore aparikana ku misi mbi bebe hey musabwira umwana nabyaye areba kuri cya gituro gishinguyemo champion indwanyi zari zihambaye imana y'ibindi bimana abadapfa batandatu Shazam yavuze ijambo Shazam mashanyarazi arakubita yo mashigambo yavuzwe cyagihe ubwo champion yahabwaga imbaraga yarayavuze hari icyaje aramushungisha ishanyarazi umubiri ugashira ikije murase fire masasu dukuna yasama arayareba mashisanyu ni inyantege nke Nyagasani mumuzi nkande Dwayne Johnson The Rock yigarukiye icyamamare fire masasu nta kintu amukoraho turi sasu dewe Rabe torkuna shkwanya kusibitari yasi bano bari batwaye rya kamba dukeneye ubutabazi mwohereza ubutabazi over Nyagasani oy yeah urebe kiranze turi kashukushuku ndagira ngo urebe filime zamugose bikugira n'uwo abona Samiri mugenzi wabo yapfuye ducishene bacho Gun to my head. hey Ishmael is buried under a mountain. And you summoned some flying magic man. All for what? Nothing. nta kamba tuzanye ikamba turarifite bekibaza ngo bahombye na kintu kimwe bafite ikamba dore abasirikare dore umusado wibuka kino gihugu cya Kandaka kiyobowe n'abasirikare bigenga bitwa intergang baramena ku bwinshi bamukubise misile z'indege rocket kuraba aturutse we rebe indege arayisunika mfite imbaraga zisunika indege maze imyaka 5,000 mu gitura sinziriye garutse usanga haraje indege bebe yo arabareba ni benshi Kandaka niho turi umugabo amasasu ntacyo amutwara amashanyarazi arabarenze Nyagasani turimo dukukuna yishwanye gusa gerenade ziroherezwa kadusama kagatamikaba cyawe Nyagasani filime ko nayizanye ariko dore rocket ukuntu mukubita ku munwa igataruka abaginga dore bikumpura ukuntu biza bireba byakurya wowe arabangutse cyane ku buryo ibintu byihuta abona bigenda gahoro ibintu byihuse n'ibisasa abona bigenda gahoro kandi biba byiruka ku buryo anabikoraho yarabaturikije hagarika imodoka imbere yabo n'igihe birukiye bamukubise roketi ya meteni yamumenye imuca intege cyane umugabo yabuze imbaraga aramanuka yikubita hasi kuri biki kuranaga nabo murangije murankubita bose bapfuye Shumeri we byageze bite
waiting for us. ikamba ntabwo ari cyo kintu cyonyine cyari kidutegereje hano hasi. But I know who does. Ninde urifite? Ntabwo ndifite ariko urifite ndamuzi. Bahise biruka kumufata. Tuvuye kurgira tugaruka kuri no harabakiriye amakuru. Bari kureba ibyabaye. Harabakiriye raporo nuko raporo bayakira bareba intambara yabaye aho yabereye. What do you think? Uratekereza iki? I think this loose cannon needs to be locked. Ndakeka icyo kintu cyacitse gikwiye kongera kigafungwa mbere ko kibabaza inzira karengane. Shove it up your ass, Carter. Katafunga umunwa. Uriya mugabo amaze imyaka 5,000 asinziriye. Disoriented. Ikipe batwereka bari mu ikipe igomba guhagarika uriya mugabo waje. Abashinzwe guhagarika abantu nk'abari abaje bafite imbaraga zidasanzwe. Waje kaza neza wakwivuga. Hi, I'm Maxine Hunkle. Bayita Maxine Hunkle. Mr. Hall? Confirm. Nanje kura Mr. Hall. Thanks. Murakoze. Zira. It is Uncle's powers. Turi nguyu. How's my suit? Does it fit? No, yes. Imyenda nagwaye imeze tuzambara imeze neza. You borrow it. You know, I used to watch you. Nayigutije ndaza kwicunga. Literally the only thing. Rwego nk'urw'Imana. Simu imbaraga nk'urwego rw'Imana dore nguyu nawe ari mu ikipe. Yabaje kwiga champion. Ubongere bamubike. Ukashobora guteza ibibazo. You find us a cell that can hold him. We'll take care of the rest. Wecho ushaka rebe filime. Ngeze filime yo zisohotse hari abantu bashaka kwigira basirimu bakajya kuzireba batabyumva neza. Mujye mutegereza isokere kuri website yacu. asomaniFilms.com. So what's the op? Operasiyo tuyemeze te. Tugiye muri kandi akagufata umugabo waturutse mumva twongere tumufunga. Aho tugiye buri kintu gifite imbaraga zidasanzwe cyose baragifata bakakibika kugira ngo kitabangamira abaturage. Is this entirely made out of bent metal? Everything. Bana binjiye mu kintu kimeze nk'icyogajuru n'ikidege kigezweho. Iyi ndege ntago yarimbuka. Tugiye muri cockpit. It's pretty cool. Ni kata Snacks? none se nta kantu ko kurya mufite hano. It takes a lot of energy to smash atoms. Yabirotaga. Nuri cyana kiri kumureba. Kumbe bamujyanye mu rugo ngaruhuke kubera yari yakubiswe. Dori pfupfu. Kana karebye ikigabo. Dori sura. Don't worry about that. I can get another one. Ntugire ikibazo kira nzashaka ikindi. My mom's not much of a doctor, but you should probably. Mama ntago ari umuganga yari yagushyizeho agapfuko arebe. Kumbuye ntavurwa n'ibipfuko. Do that. Yego yiteho umugabo arivura. Babyita kwiganga. Nta muganga wigangahura. You have a lot to catch up on. Ndabizi ni byinshi utazi. We could help each other. Ndabizi ko buno nge nawe twafatanye. Banyita Amoni. I didn't ask for your name. Ntabwo nkubashije izina. Kuri ya shano. Iwe. Fungurira hano muri manyeto. What happened to the crowd? Ubuzima. Only path to death. Ubuzima niyo nzira yonyine kugeza ku rupfu. Oh shit. Oya. Yo magambo yanditseho. Adam was a Bronze Age conductor. Def Adam wabaye mu myaka ya iyi ni stati bakubakiye muri uyu mujyi wacu. One invader after another ever since you left. Kuva wagenda ari we ugomba kuzadutabara iyo myaka 5,000 bishize. Igihugu cyacu gihora cyatakwa n'abantu benshi badutoteza. I'm no hero. Je ntabwo ndi intwari. What? Superman, Batman, Aquaman. Superman, Aquaman, Batman. Bose. Coming to conduct. Bose ubarusha imbaraga. You could stop Intergang all by yourself, just like you did King Acton. You're our only hope. Niwe wenyine ushobora kuba wadufasha guhagarika Intergang yadukoronije. Dore ukuntu umugabo aca mu gikuta wagira ngo ntazike imiryango ibaho. Umugabo aca mu gikuta. Kuri banabona harimo agasobanuye. Yagiye agasobanuye kataraza. Imyaka 5,000 bishize. Upfuye yari husero kataratangira gusobanura. Wizards. I can fix it. Don't worry. Mu mujyi bose bareba. Rebe. Cyogashuru. Kivayo. Waller's file needs a bit to be desired. Nanone amadosiye amera tugomba kuyarebaho twitonze. Yesterday afternoon. Rebe. Bad man can't. What else? Uriya ni umusasi. You've seen as many different futures. Uramutse ubonye hazaza nkaho nabonye. Warekeraho kwizera ibintu byose ubonye. Umusaza areba n'ahazaza. Uraseka iki? I'm not laughing. That was a smart. Ntago ndi guseka ahubwo ndi gushinyika. Ni kuseka nyine. I've missed having you around to spout old. Nari ngukumbuye rwose turi gukorana. Abaturage babo bari hano. Ndetse bakuze biga amateka y'umuntu wabayeho mu bwami bwabo kera wari champion watabaye ubwami bwabo bucakara n'uyu munsi bamwiboneye. To bari kumubona. Acaho bari baramwubakiye na stati. Umujyi.
maze imyaka isaga 5,000 ariko mwari muzi ko nanjye banyubakiye zitatiwe mu Gatsata. Yaroke iraha razon kora cya kimenyetso yasomye mu bitabo. Adam. Adam Tef Adam ndakwinginze dore rwarwana we dore rwarwana bafaye Tef Adam kure bano Adam umwana basiranye mu mwana yamutobaye ninde uri gutabara uriya kureba hejuru aramubura kira gistati we fira ku mwana uyu n'umwana ntagabaza ibyo akora ukuri ibyo no wacana tukindi I recognize you. ariko madam ntago nkuzi kureba hano niwe ufite ikamba rimwe niwe ufite ikamba film nyuma ye kubititiyo rirahumbana turashize kongera gukubita bamujugunye muri Nyabarongo. Wakabaye wabangutse ariko naho urakoze umugabo masasu ntaga mwinjira jeje aramwiboneye bebe dukirabona ikiyo Fade now, take the lead. urabizi ni njyewe ugiye kuyobora To hang back till we call you. mwembi mugume inyuma paka tubahamagaye. You're ready. Arajugunye ajugunye abantu babiri pandano bebe gitavayo abana mwitegure namwe turaza kubakenera yashira mu maske itaburirwa irengero ni do gitayidurirwa imyambarire bose bafite imbaraga bidasanzwe abantu muri kandaka barareba yatabaye abo muri intergang I don't know their crimes, but whatever they are. Bano bantu sinzi ibyaha bakoze ariko nimba bana bikoze bakwiye gukatirwa kuya yitabica. Then let the gods make their judgment. You don't look like an intergang. Ndabona nawe umeze nk'uwo muri intergang. Twe turi Justice Society. Our mission is to protect global stability. Mission yacu ni ukurinda umutekano w'isi. Restore peace to tujana ngo amahoro tuyagarure muri kandaka. We will use force. Ndetse niba ngombwa turakoresha imbaraga. Force is always necessary. Imbaraga nyeka kiteka ubwo ziba zikenewe ntago ari ukuvuga ngo murazikoresha bikenewe. You are capable of. Tuzi icyo ushoboye. Cyangwa upfe. I was a slave until I died. Nabaye umucakara kugeza ikintu apfiriye. And I was reborn a god. Dongera mvuka ndi Imana. I kneel before no one. Nta muntu rero njya mfukamira. Shanyarasi bose abatamu. Abereka wagwan. Rabe. Shanyarasi uko ari babiri. Yeah. Turashize. Turi kandaka. Uyu ni Kata. Azanye na Kenti. Kivaya. Say Shazam. We all go home. Ngavuga ijambo Shazam twese tujye mu rugo. Uyu mugabo navuga ngo Shazam imbaraga ziramuvamo. Kandi ntago yabasha kurivuga nawe. Nimwe. Urabizi? Nakusanya ishanyarazi. Yewe. Kubitereka itorogaze. Smasha none nicyo gihe cyawe. Avayo. Urabe. Mukobwa arabanza avayo. Uyu mukobwa agakora nk'umuyaga wa serwakira n'inkubi y'umuyaga. Bimeze bite dore serwakira. Mukobwa ba serwakira. Bimeze bite? Nkubi y'umuyaga. Kakana kagakobwa gato twabonaga. Kora nka serwakira karabanza. Mwana muto bohereza ikangamo bamwusiye nkubi y'umuyaga. Mwana muto w'umukobwa arabanza kubita ibyuma hano biramuzenguruka. I'll be right there. Ndaje umutabaye n'uyu musaza kora ku gikapu cy'uyu mugore itabona mu rya kamba n'amadayimoni yaryo. You have the crown of Sabak. N'ufite ikamba rya Sabaka. N'ufite ikamba rya Sabaka. Yeah. Katurori. Mesebiti. Yari hano. Yeah. Sori baramusirika. Woni Kenti.
fatana n'undi afata aha rebe mugabo avamo benshi Kenta avamo benshi punsi kimwe kurugabo rungana umusozi kawo igipfunsi kimwe champion wa Kandak asanzwe long live the champion abaturage baramufana bamwize mu mateka ya Kandak kari umucunguzi wabo champion wacu arakarama we baramufanina bari baramwize bafite na statiye muri Kandak imyaka 5,000 yabayeho aracyari guhumeka champion abaturage bina baramushyigikiye cyane ko yaje kubatabara abantu babatotezaga bitwa intergang baje kubiba ibyabo Why do you want to marika amaboko kimushaka marika amaboko Kandak? Who are you? You are the champion wa Kandak mwe muri abahe I've been living under military occupation for 27 years and never seen you before. Kandak imaze imyaka isaga 27 yarashimuswe n'abasirikare bayiyoboye badutoteza mwari muri hehe But now abo basirikare ba intergang nibo bishe n'umugabo wanjye decide to fly down here and save us. none ubwo twiboneye intwari yacu je kudutabara abo bantu muje ngo kuyifunga Protect international stability someplace else. mushaka kandi mujye kurindira umutekano ngo wisi Let me spell it out for you. Reka nkubwire madam. Death Adam can't be Kandak's champion because Death Adam nubwo ari champion wa Kandak ntago ari intwari yacu icyo gihe ngo ntago ugeze utabara abantu wari wajuje kwihorera usore kuko kamba ntago umwami yari cyambaye ngabe se kibi narwane n'uyu cyabaye ni iki umusore yamufashe kamba uyu atararyambara wahubwo waje kwiyorera ku mwami n'umujinya mwinshi winyica ndagwica ushaka cyose yaje afite umujinya mwinshi ibi nibyo nshaka imbaraga zawe zabaye nyinshi unanirwa kuzikontorora abantu bose barapfuye bari ibwami icyo gihe umusore niko bivuga ngo yarabishe And the Council of Wizards was forced to deem you ndetse ngo ubwo abakonikoni ngo bari baragwaye imbaraga ngo bahise batirizwa kugufungirana bahisemo umuntu udubutse none ikiremwa muntu cyishyuye igiciro Death Adam nawe ugomba kwishyura igiciro cy'amakosa wakoze ujya kwihorera abantu bakabipfiramo Death Adam tugiye kubera gukoresha imbaraga ze nabi abakonikoni bari baramuhaye imbaraga nibo bamushyize mu gituro yaramazemo imyaka 5,000 bivuze ngo ntago yigeze atabara abaturage kera ahubwo yarihoreye ku mwami yica abantu n'abandi bantu bigenderamo It wasn't your tomb that I opened, was it? bivuze ngo ntago nagukuye mu gituro aho wari warapfiriye ahubwo wari uri muri gereza bari baragufungiyemo kubera gukoresha imbaraga nabi Love you. Out of the hope that someday Kandak dore bari barakubakiye stati bizera ko byibura umunsi mw'intwari yabo izagaruka ikabohoza Kandak I never claimed to be anything. ntago nigeze mvuga ngo ndi intwari bari bavuze ngo wapfuye ntago napfuye She's back at the square. mama wari ari kuri square Right now. But she's the one who sent me home to make sure the crown's safe. mama nywera ijana ngo ikamba ndihishe ahantu hatekanye kure y'imbunda Bag down. What are you doing? Back away. Push the bag down now. shyira igikapu hasi nonaha Give him the bag, give him the bag. mwereza igikapu Very good. Back away. subira inyuma uyu mugabo ni umugambanyi yo ikamba ririmo hano yo rebe yo Crash the building. I lost the kid. He has the crown. mushaka inyubako yose icyo cyane gifite ikamba kirancitse uyu ntagihagarara ku butaka aba yihagarariye mu kirere rebe kigihora kirya wakigorya uburya mu masaha y'akazi we're here to negotiate the terms of your peace. tujana ngo tunegose uburyo wamanika amaboko mu mahoro turagutwara nk'imfungwa yacu How about I rip your little wings off instead? utwo tuba twawe duto ndabanza nduce gerageza bino murimo nta kintu biri bukemure We found common ground. This can only end one way. birarangizwa mu buryo bumwe bino bintu
Amon. Mama Amon. Ishmael was in the kitchen. Ngeze mu rugo nsanga Ishmael ari mu gikoni. And he's after the crown. Niwe wishe Uncle Karim afite n'ikamba arashe Uncle Karim afite ikamba. Yishe mu nyubako. Itagenga iri hano. Baje kunshaka. After my son. Itagengeje guhiga umwana wanjye. They want the crown of... Ntabwo barashaka ikamba rya Saba. I know you're not a hero. Ndabizi nagura intwari. So either I don't care what anyone says. You saved me in that cave. Waranabaye mu bufumu cyagiye ngiye gupfa. First instinct. Namurekura. Taragera hasi uyo mufashe karafite umuvuduko. Yes. Thank you. Rakoze. Maybe be more careful with your word choice next. Ubutaha amagambo ubwira bari abantu yo kubakanga ari kujya hitamo witonze ubanza unabahabye. I remember your catchphrase. Wibuke rya jambo nakubwira ukubabwira ati natumwe na Men in Black. Yo. Cyane bahita bagifata. Vayo tugende. Yo. Turori. Where's the crown? What crown? You want... Hano twari turi umwana baramufata. Tugende. Hey. Rebe, kurebamo kamba ntaririmo. Where's the crown? Kamba riri. Irize. Shaka kwigira wa danger. That's the plan, little man. Vayo tugende wacana. Hey. Yo. Kurebano. Bona umwana baramutwaye. Hey. Arakurikira. Kata mu nyubako arakurikira. Bimeze bite? Shira hasi. You should really be more careful with your word choice next time. Ujye uhitamo amagambo uvuga ubutaha. Kurekura ndakurekuye. Cyabwira ngo ndekure kandi bari mu kirere isa kirekura. Hey. Yakurikiye. Andi inyuma yanjye. Abandi muri hehe? Hey. Mucamu. Hey. Intergang bafite ibimoto bidasanzwe. No. Mama. Come on. Where are you? Amon uri hehe? No. What? I mean, what are their bikes? Mama bamfungiranye mu kimoto. Iziya moto se. Bya moto biguruka. Hey. Bya moto biguruka. Uyatarajya kure urutwaye moto. Mujugunye ibyumba. You followed me? Wankurikiye. Oya, imubwonko bwanjye ahantu hose. Did you find the boy? Umwana mbonye. Umwana ntago namubonye muri moto. Wari wamufunze muzanire musome mu mutwe turebe. Ari wamufunze cyamushugunye. Wamwishe. To cyamushugunye kure. Nibwo ari gupfa. He didn't make it. Ntabwo yabashije kurokoka. Cyo cyita cyica umuntu gifashe. Bullets extracted. Isasu ryamuvuyemo. Ahangiritse twahadoze. 120/80. Umuvuduko w'amaraso uri kugenda ujya ku murongo. He'll be back on his feet in no time. Mu minsi mike cyane mu masaha make araza ko yongeye guhagarara. Nyagasani. Ubuvuzi bugezweho. Bano bari muri cya cyogajuru ubuvuzi bafite muri cya cyogajuru bavuye. Witnessed a miracle. What? That's just something stupid. Bavuye rikateke bari barashe. You can transform your molecular. Ntabwo nzi ko wabasha guhinduka ikintu kinini cyane. You're an impossibility and the world still amazes you. I don't know, it's cool. Sani sawa. Thank you. Mukoze. It's not as cool as nanobots. Gusa nibiko naba ndenze kose ntabwo bigeze ku hawe. You win thing. Neza ukubita ibintu umuntu akagira ngo uri umuyaga. It's called aerokinesis. Babyita aerokinesis. Bloodstream by this really. Ni ibintu bancumbye mu maraso. Kidnapped me when I was 15. Bagiye kunkoraho ubushakashatsi mfite imyaka 15 nibyo byatumye mpinduka kuriye. Ngenda nk'umuyaga. I'm so sorry. Wihangane n'ukuri. No, you're good. Uya ni sawa. Seems like you really turned it around. Found your calling. Bisa nkaho baguhinduye n'ubundi byese bihura n'umuhamagaro wawe. Abikoresha neza. Mama ari kurira yabuze umwana hano. There's no point in dwelling in the past. Nta mpamvu yo kuba hahise. It's already moved on from you. Kukahise baramaze kugusiga. Biri mu rugo iwe. Why did you say that? Kuki wavuga gutyo? Yourself for trusting Ishmael. Wari uri kwishinja icyaha cyo kuba warizeye Ishmael. You can change. Ariko ibintu byahinduka. You see the future. Ubona hazaza. Tell me how I get my son back. Ni gute umwana wanjye namubona? By trusting us. Wamubona utwizeye. We'll save Amon. That's what we do. Karimu turi kumuvura musaza wawe. Nuriya turi kumwitaho umwana we turaza kumugaruza. Suppose they didn't have doors. Ese iwanyu nta miryango mugira? Of course we did. That's how we entered rooms. Uya twinjira n'ubundi mu miryango. What I did there is called sarcasm. Ibyo ngubwiye babyita gutebya, kuvugira ku muntu. Not yet, but I will. Mbega ni nko ku muntu inyenga. Maybe these guys can help. Bano babiri badufasha bakatubwira umwana bamushimuse mu jyana. Keeping prisoners. They can answer our questions. Ikiza cyo kutica abantu ukabagumana nk'imfungwa basubiza ibibazo byawe. Uyarakubita bababwire umwana bamufungiye. Adriana,
Adriana charira hano muze niko yavuze ndakeka ndabibarekera. Tell me what you did with Aman. Mumbwire umwana Amon ari hehe? You better not drop those trips. Izo mfungwa ntuzishukunye. Going to drop. Ntago mbashukunya bose. I'm going to drop one of them. Ndashukunya umwe utari bunsubize. Umwana ari hehe? Ntago mbizi. Bita mushukunya wa mbere. Yakurikira gutabara. Rockman. Icyo cyita cyica. Yabajyanye kubica. Bamujyanye hano mu butayu hejuru. Ahita nawe amujugunya. Uyu nawe. Bamujyanye hano mu butayu arahabaranye. Nakubwiye ngo rekera kwica abantu ariko ni bazima kubera ko mbatabaye arabangutsa umuvuduka murusha ibintu byose yo kambihorere murashoboye se fatana akaguru uza n'igikuta muzehe mukine nzasifura Ukimani yarakubiswe. Hari ibintu byanditse kuri iri kamba. Handitseho ngo urupfu niyo nzira itugeza nako ubuzima niyo nzira itugeza ku rupfu. Only past the death. Ubuzima niyo nzira itugeza ku rupfu. That's surprisingly obvious. Ibyo si ibintu bisobanutse n'ubundi abantu bose bazi. What if it means like bibaye se bisobanura life is short. Ko ubuzima ari bugufi. You gotta hold on to what you love. Ko dukwiye kuba hafi y'ibyo dukunda. Ikigori cyane wagabanyije umuntu uri gutereta. It doesn't matter what it means. Cyo bisobanuye ntago ari cyo y'ingenzi. The ocean for eternity. Iriya kamba rikwiye gushyingurwa mu nyanja rikamara y'ubuzima bwose nazagira umuntu uribona. We can't get rid of it now. It's the one thing that Intergang wants. Believe me. Iryo kamba abitwa Intergang ryonyine bashaka kugira ngo barekure umwana wanjye. To keep it until my son. Iri kamba turarigumana kugeza umwana wanjye bamurekuye. We will get your son. Umwana we turamugarura ikamba risiga. Want to defeat me? Hand it over. Iryo kamba rimwe. We can't risk letting the crown fall into the wrong. Iri kamba ntabwo twakwishyira mu kangaratete ritajya mu ko bari bwinjire. Bari kubireba. Umusore yabanjemo. Bari karyo. Tayari yagezemo. Hano hari ingabo ya Etenium yuzuye. Ntabwo babasha kwinjira bose bahagize. Yabashakiye inzira. Amon. Word him, I will kill all of you. Umwana ni mu mubabaza mwese ndabica. Nta muntu uri buze gupfa turashaka ikamba. Believe me, nothing good will come from that crown. Iryo kamba nta cyiza ritanga mu nyizere. No crown, no negotiation. Nimba nta kamba rihari nta n'ikintu tuvugana namwe. I have it. Kamba ndarifite ni mama w'umwana. Iri kamba ngo rigiye mu bukwe y'abantu babiryana rimbura isi niribi cyane. You can have it. Rekura umwana wajyana ku rupfu. Uriya wagiye kurasa umwana aravuze ngo urupfu niyo nzira ijyana ku buzima. Ariko isasu riba ryihuta gusa hano wari uribona rigenda gahoro. Isasu ryaje ku mutwe w'umwana. Uyu aritambika. Ibyihuta abona bigenda gahoro. Leta kura yikamba ita aterekaho. Cyo n'umujinya mwinshi yarakaye. We film. Uyaterekaho. Yarakaye afite amashanyarazi. Yeah. Yeah. Hey. Araturitse. Rebe filime. Kumbe. He's alive. Ni muzima. But we need to get him to the... Tugenda tujye kumuvura. Yarashwe ntago ari isasu. Ni ibibaraga byanjye. Hari uwavugiye hirya. Ni ibibaraga byanjye bimugizeho ingaruka. Iyo turikije ahantu hose ariko ni nawe utabaye umwana. Afite imbaraga araturika nk'igisasu kandi akaguma wahari. Araturagurika. Yeah. We're going with you. Turajyana nawe. Get it on the cruiser. There's no point in fighting. We both know no one can stop me. Ntago ari ngombwa rwanire kuko turabizi ntago wamagarika. Amagambo. Urut was a true champion of Kanda. Urut ni wari champion wa nyawe wa Kanda kini wa mwana twatangiranye filime. Ngo bajyaga kujumba umwana hari waje kwitambika. My son. Uyu ni umwana wanjye mubabarire.
kakana kumbe papa wako nuye mwana wanjye iteka ntago nzahora hano ngo nkurinde njye ntago nkeneye uburinzi kwishyura ukizana ni ukwinyoni reka undi muntu aba ari uzadutabara yigira intwari uyu mugabo kumbe niwe wari urabyaye uriya mwana ni benshi bari mu bituro bagerageje kwigira intwari umwana icyo gihe ubwo bamufataga nagerageje kurinda umwana wanjye bagiye kumwica utubwira ni Adamu nagerageje kujya kurinda umwana we bagiye kumwica ariko nta mbaraga nari mfite zihagije bagiye kubaga umwana wa Adamu umwana yarabuze icyo gihe Shazam uriya mwana niwe bashyizemo ibibaraga abo bapfumu n'abakonikoni bahisemo kuri uriya mwana ari uba champion Katorori baza kubabaza umuntu Huruti yakundaga ari we ngiye na mama we mama wa Huruti baramwishe na papa we baramubaga papa wa Huruti ari we ntwari ya nyayo ari we wari warahiswemo n'abaki babakonikoni umwana yaratashye bamukubise imbaraga yitaba na mukuru ahitaba mukuru kandi papa umwana atashye yasanze papa ni Adamu burya ntago ari we babakonikoni bahaye imbaraga ahubwo bazihaye umwana we umwana yageze mu rugo niwe wari champion wa nyawe wa kandake yica nta ntwari yica izi mbaraga zose mfite And the only thing I could do with it is hurt people. ikintu cyonyine ngiye nakomeza kuzikoresha no kubabaza abantu My son gave me, and I will give up my power. ngiye kuvuga ijambo umwana wanjye yambwiye imbaraga mfite nziguye And when I do, byo nimbikora must ensure I never speak it again. nako imbaraga zimvemo ibintu byose mwitondera Imana yaraturemye ariko ni twebwe ubwacu duhora twishyingura wera yambwiye ngo mbasuhuze wera n'uwa mugore twabonye batangira bavugana umusore turantu bamuzanye kumubitsa ni mu misozi ahantu kuri baraza kumenya icyo bamukoresha uriya bagiye kuba bamubitsa imbaraga ze ntago zizongera kubasha kuba zakora bitewe n'ahantu bagiye kumufungira abantu bafite imbaraga zidasanzwe kugira ngo batabangamira isi abantu baza kubafungira nta nubwo uriya azigera abasha no kuvuga dore ahantu baza kugufungira ahantu bashobora kuvuga kuri no muzari mu nzira agenda arongera abona bya bintu yarotaga bikiri kuba Kent we mission accomplished. My vision hasn't changed. Misiyo twayirangije ibyo nabonaga ntago byahindutse Peppa Adam ariko twamukwiye ku murongo niki kindi kigiye kuza Helmet iri kukubwira ngo iki My vision has always shown me great calamity. ibyo mbona iteka binyereka ibi bizaza isi ndi kubona iri gushya twabihagarika ariko uraza gupfa Should have told me sooner. wakabaye wabimbwiye mbere I have no fear of death. njye ntago ntinya urupfu Precisely why I didn't tell you. niyo mpamvu nabikubwiye Justice Society. kuko isi ikeneye Justice Society But you can't choose who lives and dies. ariko ntago ari uhitamo ubaho n'upfa urabibona ariko ntago ubihitamo That sounds familiar. ndumva ibyo bintu ari ahandi nabyumvishije I remember seeing my first airplane. ndibuka bwa mbere mbona indege yanjye RAF deployment. Headed to the icyo gihe bari batwohereje mu burengerazuba Everyone on my street came out to see them off. abantu bose baje kutureba But I didn't share. ntago nigeze ntuza Even though I was only a boy. nubwo ari njye mutonya wari ubarimo Where they were headed. And what awaited them. nari nzi aho bagiye n'ikibategereje abasirikare twari kumwe More than I could have ever hoped for. I've seen the world change in more ways than I could have imagined. nagiye mbona isi ihinduka mu buryo ntigeze nibaza cyangwa se numva ko bwabaho I'm still a sentimental fool. ndacyari cya gisaza cy'ikigoryi kigira amarangamutima ariko sinshaka inshuti yanjye nkawe upfa Ishmael said, death is the only path to life. Ishmael yavuze ngo urupfu ni rwo nzira ijyana ku buzima Right. Life is the only path to death. Maybe you got kandi mbere twari twasomye ngo wanditseho ngo read it in a mirror or something. That's it. In Kanaki mythology, the souls of the damned are sent to the rock of finality. The underworld is a mirror to our own. ahari ibintu bishobora kuba byaranditswe none bicuritse ku buryo bicurukuye ahubwo bitaba See? wabonye ntago bisobanuye ngo ubuzima niyo nzira ijyana ku rupfu ahubwo urupfu ngo nirwo nzima ijyana ku buzima barabicurukuye none birasobanuka imbaraga uzafungura ukuzimu kuzane ku isi sabak yavuze ijambo rimwe
Ishimayeli yari yabipanze. Yavuze ijambo rimwe rya kamba bahita baribura. Turutse kuzimu. Yapfuye abishaka. Ashatse gupfa afite ririya kamba. Arapfa ajya kuzimu kuko ngo urupfu niyo nzira ngo ijyana ku buzima niki kuzimu bavuga. Kira ni igiki? Birasa nk'ari ikidayimoni cya Sabak kiri hano hafi. Ni mayiri ijana uvuye hano na amasegonda 20 kuba tugezeho. Nibaza indege yabari ku masegonda 20 yabigenze mayiri ijana. Umwami nagarutse. Intebe y'ubwami iraza kuba iyanjye. Bahisemo mugeraho. Mwikomeze sasu. Kibana ariko kizi. Ishimayeli bari baswe yapfuye kumbe yapfuye abishaka. Yarabiswe n'icwa nande na champion. Ari buze kwita gikuzimu. Kandi ngo nanone kuzimu ambwiye ati urupfu niyo nzira ijyana ku buzima. Ati subire fate kamba kuzimu zakuzamure ku isi. Rebe filime. Cyogashuru kibura control igiparika. Yo. Rebe witonze. Yo.